Yo, it's getting packed. Starting. You got MLS all dressing up. Look at my boy. Straight up. Hey, say what's up. Happy New Year. So hi up. First lady, come to me, okay? Have fun, all right? Oh, yeah? Oh, shoot. What's up, Jeff? My bad. Little blind, my brother. Little blind. You have a good day, brother. This baby Anna. This baby Sierra. Say hi, love. Yeah. And this Lisa. Look, Lisa in her traditional clothes. Yo. Emra. Look at me on. Yay. Yeah, bomb. Yeah, that's big, bro. Look at that. You know what I mean? That's bigger, bro. Yeah, say Happy New Year, bro. Yeah. Putting on his YouTube channel. You can see, man, there's a lot of people coming through. Look. Last day. Oh, yeah, that's right. Last day, everyone. That's right, last day. But they're doing next week with that? Yeah, man, we got Modesto still. Look at the crowd over there. It's getting crowded, guys. Say something what you gotta say. Oh shit, yo. Yeah, up like that, yeah. 2026 Cambodia New Year. Yeah. Do it with the fam. Okay, what you got, baby? What is that? Coffee latte. Coffee latte. What you got? Chicken little? We got the Dragon Fruit Taco from Angel Fruit Parks. Yup, that's my homeboy sister store. There you go. What you got, Ty? Oh, this is someone else's time. Oh, okay. Bro, just pretend, bro. What you got, baby? The Thai tea with brown sugar. All right. Think that one's over. Oh, shit. Yeah, kids, word up, word up. I want to put in my head. Yo. No. នៅតាមព្រំដែនប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ស្រុកទេសមានសង្គ្រាមរត់ទៅរត់មករហូតបំផាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាក្មេងៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំអនុគ្រោះបានផ្ដល់ថវិកា$100នេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនពរសូមឲ្យខ្ញុំ Say Happy New Year. Happy Cambodia New Year. Kiss, kiss. Single. All right. I hope y'all hear me. Where's that going? You like that one? Let's do a foodie. Go ahead, eat, babe. Eat what? Bite it. Do a foodie. Bite it. Is it good? It's rice, baby. It's rice. It's rice. How you like it? You like it or no? It's like bulldog noodles. Good? All right. It's a 1 to 5. Between 1 and 5. Which one you pick? Is it fire or no? Huh? Is it kind of fire? From 1 to 5. How good is it? Go rate your critique it. 1 to 5. Wait, so It's not the spicy though. is it good? Good? It's really good? Take another bite. Take another bite.
You ready at 4? All right. ថ្ងៃទី1ទី2ទី3បងខែ5ហ្នឹងសូមយោងតាំងចិត្តអញ្ជើញមកបានសពការសពវេយៈពិសេសគេសពពុទ្ធានាអាចจะปัดតោមកសនៈខាត់តាំងសមន្តលា Let's give them one line, right? Come, let's come all the way up. All the way. Come on, ready? See, they act like that, but they're not. All right. Chiri klang, okay? Chiri khmai, maybe song lena. All right. You in the middle, you're gonna hold on to the mic, and everybody scoot closer, shoulder to shoulder. Here we go. I'm gonna give you the mic, okay? I sing God. Ở con tràn mình tràn bạn ở con biết đa bay đa ở con nè kêu bao nè kêu đây mi này nè kêu đây mi nào lấy kêu này kêu lấy đây môi mấy kêu mà ở con nè kêu của mình này mà nè ở con đây mi lấy đây môi màu đây mi cái bùa gì màu ở con mang đặc noam bạn pisse
chân Bạn xóm sầm lên cha đây chuyên mua quan mua tiền mà bạn. All right. If you look carefully, these beautiful ladies, Apsara 101. Trying to get away from this feedback. Apsara do not smile, okay? So it's not they have a mean face. So I just wanted to let you guys know they're beautiful, but it's really hard to keep their composure. I'm not sure why this is going on. I'm coming this side. And so I just wanted to let you know that. And the other one is, ladies, thank you. You can relax now. Stay here. The other thing is, you notice only the lead dancer have the headpiece in the middle. And I do want to let you know it's not that the other four didn't want to wear it. It's just it costs so much. Is that right? Yeah. It costs a lot. Each piece is over $1,000. So that means if anybody is a grand writer out there willing to donate money to buy the headpiece so they can show up all having headset, welcome to do that. Remy, raise your hand. See that you can help her and get some more stuff for these dancers. They would love to have their headpiece. So thank you so much. And the places that they practice, probably in the living room or somewhere that don't have a studio or anything like that. So I just wanted to point that out, how important it is to really appreciate them. So thank you very much, lady, and thank you for your time. But ខ្ញុំបានមួយម៉ែនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាបាទអប្សរាទាំងអស់នេះបាទគឺនៅ Round of applause for Neri Chichup Apsara.
Let's come on, ladies. Great job. បាទសំឡេងផ្ទះដៃយើងកាន់តែខ្សោយទៅបាទណាខ្ញុំដឹងចិត្តដល់ពេលរួមហើយបាទ អរគុណច្រើនបាទ You can leave now. Thank you all so much. Oh, you want to sing? Okay, come on. Ladies and gentlemen, I'm saving the best for last. Let's give them a nice round of applause. Let's come on, ladies. Great job. បាទសំឡេងផ្ទះដៃយើងកាន់តែខ្សោយទៅបាទណាខ្ញុំដឹងចិត្តដល់ពេលរួមហើយបាទ អរគុណច្រើនបាទ You can leave now. Thank you all so much. Oh, you want to sing? Okay, come on. ហើយបងសូហ្វីមកពីឡុង3បាទថ្ងៃមិញ concert ហើយឥឡូវនេះមកលេងវត្តម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងទាំងពីរឮសូរសំឡេងបងហើយបាទសូមមេត្តាអញ្ជើញមកឡើងមកកាន់វេទិកានេះដើម្បីច្រៀងជាភ្ញៀវជាកិត្តិយសសម្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារាំលេងសប្បាយបង David បង Sophie បាទ All right, the last one was not the last one. This is the last one, right? Step up here. Why don't you just step up here? Yeah. And then after she sings, we'll turn the time back over to our band, Tiang Brother. Ladies and gentlemen, let's give a nice round of applause for our band member, Bon Samaid. Yeah. David on the drummer, yeah, back there. And then Bongខាងក្រោយគេមកស្គាល់ជាមួយទេបងណាបាទសូមកាន់ហ្គីតាបាទអរគុណច្រើនបាទបានបម្រើយើងនៅថ្ងៃនេះ So let's turn your attention to this young lady here. Tell us your name and what are you doing here? Allison, and I'm gonna be singing the Region Joy. And then your name? Allison. I'm sorry, you did say that, didn't you? All right, I'll just take a step back. Hold the mic. The music?
good, man. All good. Look at that. Where's mom and dad? Dad is right there. I was about to take the money. Thank you. All right. Are we gonna? Happy New Year. Say Happy New Year. Who's it? Say Happy New Year, baby. You guys have a great day, okay? ទាំងឡាយក្នុងលោកនេះជាពិសេសគេបានសម្រាប់តម្កល់ទុកជាគ្រូរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែរណាដូច្នេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកយាយលោកតាជួបមកខាងក្រោមមកទៀតណាបាទនេះបញ្ញាអរគុណបងអរគុណច្រើនបងបាទអរគុណបងបាទអរគុណបងគុណ thank you នេះសាច់កោសាច់កោ Oh yeah me too there you go
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Thank you thank you thank you ក្រុមបែនអរគុណច្រើនមែនទែនមើលសូមទូសិចសិនសំជាសង្សារឬជាប្រពន្ធអើយលោស្រីណាចាំលេងមកសុំមិនសងគុំថានឹងបានគុំនេះស្អីមានប្រាក់ហើយមកពីចំណាយនៅគ្រប់ធនណាមកព្រមយកបងធ្វើទៅសុំចិត្តគួរដីមកធ្វើជាដើមទុនបងនេះនេះចាំរៀនបើសុំនេះក្រៃនេះបងទុនបងនេះគឺជាតែជួយបើស្រីជ្រៀងចំណោយនេះព្រមខ្លីបងមកនេះទៅពីស្រុកនេះនៅស្រុកមិនទីមានហើយទៅស្អាយបងមកនេះពីស្រុកឆ្ងាយទៅពីនេះតែអាយមកយ៉ាងទៅស្អីឃើញអូនស្អាតហើយស្រីចាំមកស្រីនៅស្រុកនេះស្រីបងនងសំសងជានិស័យយ៉ាងណាពេញតែបងនេះទៅចោលណាពេញតែបងនេះទៅចោលបើจะអូនប្រមចាំសោឃើញអូននៅនេះតែចងឲ្យអូនស្គាល់ថាបងគេអូនមុនមកផ្លាស់បងតនេះផងប្តីមុនចាំមួយជួយគេពីដីដាក់តាមមួយកូនរំចាំថ្មីថ្មីដីអស្រីសុំចៃសុំដីអស្រីសុំចង់ស្វាងមកញ៉ាំតែឡាំងតាំងរៀងមិនរួមមិននៅសំនឹងរូងបងដៃមកពួកកែថងតែក្រុមគេមហោស្រងបងរូងមើលជាបាត់បងបងអូនណៃសិនរួយបងយកជំនះខាងបងចានឹងយកនេះមកឆ្ងាយបងយើងកាយបងមិនបងថាខ្ញុំមិនចេះលេងមិនត្រីបើជាមួយកំណងនេះពីស៊ីអារ៉ូបងមិនរក
bóp thẳng chốt hay cho mình từ chạy ăn mình từ chạy đi ta gặp can xưa ta sập bài á ta sập bài này mà rong mới khơi nữa chia con khả năng này nó là xong một cái đi mà ông cái câu này nào mới cái gì cho tiền hơi chậm lại sai con với Quỳnh Hôi sai man nó là sai với Quỳnh Hôi mà con máuแล้วบึงไปทางช่างมันแล้วส่งชีไปงอเคลียร์บ้านเหรอตะโกนส่งเพลสแล้วบนพุ่มยังเชียร์ไปงอเคลียร์บ้านเหรออะไรมือละเขานะแล้วส่งตีกันนะแล้วส่งตีกันตั้งทิ้งยากันตายได้ออกใส่ลือไม่สมัยเช็ดติ้งตัดลือเทอะไรสมัยเช็ดบ้างอะไรกับน้องเอียนสมัยเช็ดติ้งบ้างเอาลือแต่งอกนี่อันนี้ไม่ได้เงินสบายโอเคเฮ้ยสิตั้งทิ้งยากันตายตั้งทิ้งยากันตายให้มันจีเรียสกันเถอะให้มันจีเรียสกันเถอะmà ông vậy ngay cái thằng cái clan cái song tinh nữa là song tinh máu nữa là xong nói cho thằng ngọc này bọn này tặng thính ya cần tay ôi ọc sao lại tại vì dùng bánh sông cơ không ý cái này vô chân tiết ôi chân tiết sông kredi san aku mau serai akun này mình ngại vô chân ông tha anh đi ngọt lời rồi mày ơi nếu có cho thế sao lại sợ bị mông nhưng sợ bị cay sợ bị mông nhưng sợ bị cay buồn thùng và sợ bài nắng thế khi ở bên chuồng tìm tôi biết tên buồn không mong trong có ai biết mà lên một phút cho mọi người thì quay lại trong một hồ hải rồi mới cầm tôi gần như quên là ngày dài và xin chỉ ơn để tôi nghĩ là rồi không tay bàn tay
ឥឡូវយើងច្រៀងមើលតែខោទាំងអស់គ្នាបានអត់បងតាំងទីងកាន់តែ អ្នកស្គរអ្នកភ្លេងបណៃអ្នកច្រៀងមកអីអូយបងអត់និយាយលេងសាច់អស់មែនតើណាអស់លេងទៅនឹងយប់ណែបងកាន់នៅមេក្រូមានជួយច្រៀងទៀតឥឡូវកាន់មេក្រូបងសុំខាងមួយបងរត់តែមេម៉ាយឯងឥឡូវមេម៉ាយណានេះមកសុំមួយមកឥឡូវស្នេហ៍តែមេម៉ាយខ្ញុំនេះអាបង let's go ស្នេហ៍មេម៉ាយបងសុំមកឌីសុំមកអាប់ទៅសុំមកសុំវិញអរសុំចាំមកសិនណាអ្នកអូបើយ៉ាតែស្ដាយក្រោយស្ដាយក្រោយស្ដាយពីមុខមិនថាពីក្រោយមិនស្ដាយពីមុខមិនថាពីក្រោយ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ចាំញ៉ែក្រមុំខ្ញុំនេះខ្ញុំតាមញ៉ែបាយចាំថាបាយក៏បាយណែមេម៉ាយក៏ទៅមេម៉ាយថាវាមិនទៅទៅលេងក្បីមានបោកប្រាស្រាប់មេម៉ាយឡូស្អាតខ្លាំងសាច់សចាំងត្រូវបាត់ហើយខ្ញុំមេម៉ាយឡូស្អាតខ្លាំងសាច់សចាំងត្រូវបាត់ហើយខ្ញុំចាំចឹងលោកស្នេហ៍ចောင်းយងតើរូបខ្ញុំអូនគិតយ៉ាងណាចាំក្រោយចូលដល់មេម៉ាចាំទុនចចាទៅស្អីអូនណាបងស្រឡាញ់បងតែមិនខុសទេថ្លៃបងតែរូបស្រីមិនអោយអូនអត់ព្រៀងបងស្រីបងចុះតាមលើប្រុសព្រៀងដល់មកជាស្មៀនលើដំណៃស្រីបងអូនជាអស់អូនប៉ះអូនស្រីអូនអុយអីអូនវាបងតាអូនបាអូនមេម៉ាយមកចាច់ខ្ញុំចាំស្នេហ៍មេម៉ាយមេម៉ាយចាំខ្ញុំខ្ញុំចាំស្នេហ៍មេម៉ាយប្រមុំមានប្រកាន់កាយតែមេម៉ាយបងពីអ្នកកំពុងមិនឲ្យអូនគិនមកអូនទៅខ្លាWho's that? It's the last day of New Year, huh, guys? It's over. It's over. Tell Modesto. Yeah, Modesto's on the 26th and 27th. Yo. You gonna be over there too? Look. Seems like everybody's leaving already. Yup. Back to the neighborhood. Yeah, peace out.